Ka Khasti Students Union KSU ni kesengi arpau terik lebih kala ong badaki hajar ngut ki dekhot keseng Kim Salia ban lej patok lada ka sorkar kan persyang ban lek borba ban wanra ya kelentirel hari lum khasi jaintia kat ba om pat don ya ki an yada bender kum ka inner line permit ILP. Kat bang idang yakun ban yo ya ka ILP henrei kensan kilawan ra da kejing terwa ban wan ra lentirel kum tangi pha ya ka khubor ka bajambat ka basyai ban om penbitar ya ka KSU namar ngi kwa ban pendreka mardor ya ki an ki baklan ban yada ya ki hok bat ka bhakamiat jong ki pat khasi ong u presiden ka KSU u samla lambok starwell marnga habakren ha kejing rakhe ya kejing dap sahun news nem jong kaseng. Ula ongru baka sorkar kala debat menjur ya ke resolution ban pentrai kam ya ke ILP Henry kalong ke besngosi ba kani ke kam kala syusa teng ha ke jing shimrai jong ke sorkar pedeng uni uno ya lam ke KSU ula buru ke jing keli halor ke jing pulom jong ke sorkar ban pentrai kam ya ke Meghalaya Residents Safety and Security Act MRSSA arjar khandrio Bat ong ki paj ba kim dei tang ban syukeli ke ke ba ka KSU kale ban yada ya ke jai ban riu khasi Henry ki dei ru ban keli ya ki nong thau an ke ba ki lale halor kene habala jir ya ki ban thau ya ki an ban yada ya ki trai muluk Usamla lambok starwell ulapan kan mauru ba ka dei kalentiat ka ba bat ka babun ki jingchen thot ya ka seng ha ki ni ki sau hunyo tali ki snem ki bala leit no bat ong nilamar ya shibun ki jing tenju habangi shim ya ki no ki man ki ba khta ya ka jai bin riu trai muluk ka jela Nalor kata ula kena ru la ka dei ka sorkar jela ni ka sorkar pedeng kila persyang ha ki babun ki khap ban pia bat penpat penprai ke KSU house nem arhajar nyo hadu arhajar khandai kala don ke jing persyang ban pia ya ke KSU namar kamat ka baya dei bat ka kamti uranium kata om tang leng ba ke jing pendon kam da ka bor pisa Henry wat hadu uput ban persyang ban shim ya ke jing im jong kino yalam ka KSU kum tangi la don hang ni ban penken mau ba ka KSU hakini ki sau punyo tali ki snam ba kala ajing syakri ka yang scam ha ka norim na ka benta ka daw ba ban yada ya ki hok ba dia ka bha ka miat jong ka jai benriu kani ka sungku singi ba sau punyo kepada ka singi bola sud ka shor ban la pondok long snam ya KSU nam ta ban ki ban ksar nam ta ban yakun nam ta ban kren ya kita kimat kicura kimak kata madiam ya kari berkejat penduk kuai. Hari kertiang din bangi pai ngau ba hak jingya lenti jong kaseng gile kendu ya subun ba tak jing tenju jing pentarha. Nak kuai ka samoi terekam syak kuai pat kuai samoi terekam kijumi kita jingi tenju habingi keren ya isu ba pero. Kemupan kan mau samla ramon bakita inok syun kimdei bedan tang sabar jakyi yang rikmi una sabar kayin. Sorkar nak kapor lapi ong ka sorkar jala lapi ong ka sorkar India ke persyang kundu ban paria ja KSU hajiat denti jongka an pen kan mau kai bajia hi arjar nyo arjar khandai ter kladon ke jingthong por bi ki isu uranium bagi orang ba kaseng ki por kladon ke jingthong ki perdo persnam ban paria ja KSU bat ladon du ke jingthong bat ban sim ja jingim jungilam ja KSU ringa sobondong keseng kebayang hakelenti jong kohok buat kecing sisa ngimdon kam kita kinung iada andai play try kandan ulong ka ikhtiar bat ulong kasti ban yada ya wei poi dukhot bami samadan ban kren ban yaki nam ki ban ksar kham tam ban sha ajing terha nam taki tauba tausan jong gari bekejat rugoi kanai kasngi kabai pen kan mau ya kita ki saupho nyau tali kita ki mau mer ki mau jam ringa kwa bandong Sa punyo tali kisnam kam dai nam ta kanam kaburam menrai kadai nam ta ki kam dia ka bangi kwa bakajat pendri bujungi kan songsengan bat ngi kwa kajat pendri bujungi kelong trai halor ka khendau ka siap bat kita ki nong kenti jong kajat pendri bujungi kem dai ban sak klon bat le sak keni hakibor junur hakiri kisngi ngi ai kran bat ngi pen kemau ya ki shu per ka arsnem manswa na keni ka ju ka caka pas dang tak pli ading ban klang ban penkemau sorkar bangi kwa pentirkam ya ka ILP nyuma ko ki parari ki pado prasnam pedang jingi lenti pedang kejim hom som thaj ban ya kran ki ta ki isu ho ajar khat khandai nak liang sorkar kelapas tak resolution resolusi banong hadu menta lari dengan baya kedekamat dang up ya kata garai nak sorkar dia kacing keli galong ya kata kaan peladon lupa nadu warja khandre pengatip kom ke MRSA
Shanu kadon pat balai ka sekar kamla pon petrikam kum ki khot jung bai chai penriu ngaso kham tam ki pai ba hakleng jong obri tram nai kli tang ya ki su kalale ayu rilang ik ta kinong thoan kilale ayu te po sekretariat hab ngi pha ki ban thau ki an ki kwa ki pha ki ban petrikam te ki an kat bang leng ya kan ya kita ki an ki bang gebjanda ya kari ba ka chai penriu ko wai bloy lami kita ir mangkalai panong bangi kwa lentiral hapo jong ka bri nyo trap go kilai sansnem wat persang pan aiding ya KSU ikwa pentrikam ya ki an ki mangi kimi lenti wat kom ka jaj penru ko bai lala ki le mal la ki persang ya ka ban thombor ya ka ei ka ba ngi persang somonong kan ma warjat khat nyu de tang ka jing sang han dai la ki thombor samta kanti la dai dai ki khot KSU chia jan ngot parung halong ru ngasoborong gilong blokloi ngi pha ikle ka kerwo markit khot jong KSU kemlai kita ba suya khun wanya he takatangam po social media handai ngi khun hamadan ngi la sha ki sha ben ki jing sha kan tho jong ka seng jing sha bo jong ka seng kan dai pat ka jingim bat ka dai pat ka jing song songan jong ka ri ba ka jaj penru ko wai kom nga cukran barbor ngim don da ko bai pat kalenti ngim don ko bai pat ka jingim idan tang kani ka jingim ban IT am ta kari ba ka jaj penru ko wai kok misamla kham tam kinong ilam papura jong KSU sau punyu senam ngasau bakal jalan pelat ke jingai lenti handai dengan nyau iki kam ngasau ilong tang khendiat dengan pentikena Indonesia keman bakai bengile kai bengi kren bat kai bengi persang kalong kecimbah bat kalong sung-sungan ya kari bak kejaj periu kowe ngenam nyau kanu senam ngiem hasla jung partai hari ngen nyau iki kam ayung lale namta kari bak kejaj periu kowe kani kasngi bak panken mau ingi bat ka kruwo na kaliang juga seng galong ikot ngiwer ya ki parari ki pardo persnam ai ka tiga mon ai ka tiga diang namta kejingai lenti jong ka KSU bat ngilong kumle ngaso bandong kali kejing persat mensim jong ki pardo persnam hakeleng jong beri sedam kamla laklet pan ai kublai kalpang ya ki kimi ki pa ki bahi ngasem jong boro ki khot kejing ya sha sutam ke jong pi kejing sha pan terhalang ke jong pi haki kep aper bagi khot ki syong along ngasko ka jing ai museum ya ka seng bro ko wai kebakan nang la pantrai ban ki ban sar namta ki mat ki cura jong ka ri bak ka jaj bro ko wai long pelapan kre ko kisamla ngem tip ayu kan jia hakala syai la sisngi hari ka KSU kalong pen kre man la kasgi ban kren ban ye dawa ya ki mat ki cura jong ka ri bak ka jaj bro ko wai ngenam snap ikte kinong pensit ngenam snap ikta kinong wo handai kom ka seng ngen ya hakalanti ban ye kren ban ye pensau Klaman taj namta isu ba fer jong kari bak kajat bro kuai akom kinai singi nga shemini kabu ban ai kublai kerpang ya baro kit khon hakeleng jong pri nyu trap apur ya baro kisnat terkam tolong mapi kita kipaya tolong mapi ta kasti banyada nta kari bak kajat bro kuai ngem kuling ngem suloi hendrai idan tangya kanong rem bat kajing sulur ban kren ya kimat kecura jong kari bak kajat bro kuai mai cebrang Islam mengitip hibaro sau punyong senam mensua haka arpol tarik uleber Islam kat kendai spa nyau bupra la penwander ya ka seng kasih students union hadin kajing terku hadin kajing ya debate kiba bon rukom haka baki meeting skilaya nadu Islam kat kendai spa nyau punyong berter bat kilabun gijing ya keren gijing penbet ya kanungur kom man ai katin pira ban kanungur kom ru banjer kerteng ya kan seng ka thamai jung samla pulin bat ka KSU hi la seng na ka banta ban pet ya ka son ka khia jung samla puli khasi hang ni hapo ka bri unyok trap an reitang hadin sisnam ka KSU ka la sim sei ki wei imat ki jura ki bakta ka je benriu bat ka kongsan ne ha ka tu ka por ka dei ka jing le don bor jong gini ki menderi ki buan napo East Pakistan usnam kat kendai spa nyu kuwei haka bagila temu ban kam trai ya ga bri untuk terap batawa ban penkelano ya ga selong sa union territory nang bikila ban thit jaka bikila ban le kat bomon ban jenlada ka KSU kam le ha to por kamut kor gombim ka jongi menta kala per ngila kala ki repat nginam don su posor selong ila mandon sang ha ki kendong kan sorot kini kilong ki ba ka KSU ka ya lenti ba katlang mi kisngi batkat kum ka juk ka KSU ru ka penwander yala dia mentangi ya ka percaya teknologi ka KSU ka ya kat kum ka percaya ka teknologi mensua ki ya de kum wei
Nak thok atar kiyat, nak thok atar kamun shwa kiyat bagi jinge perta. Bagi jinge perta pajba leng bagi sangon bagi isu kiyat ya kita girkom kat leng mi isngi bagi isu kapun wonder. Henrei kajing kala jongka rukom yat lenti jongka ki isu kala ban kala henrei kan nongrem ka bagi ki isu kayang nado kat kendai sepak jumu pra pan hadu kan ka klip mat ka bamenta pan buat adien ru kan ya ilong kumju. Abang ayat serum seneng ngaju asngau bagi beriu ki ong ba ka ki isu ka bamenswa bat ka ki isu ka bamenta. Henrei nganong ngepi ngakwat pin stu pi barok ki dekot bat barok ki ba ru ba ka ki isu ka bamenswa bat ka ki isu ka bamenta kam ya pher. Hau sam khat kendai sepak pra punyo. Wei udukot jong ka ki isu ba pol beswal makri. Ulah siap jap. Hagi bor pulit ki bor CRPF. Lah kabenta ka dawba jong gari bagajai penriu. Pemjuru hau sam hajar arpo dang hagi ni ki kendiak senam. Uba lur sa nyota dekot jong ki isu sora circle. Ulah kelon yap nak kabenta ka jai penriu hang tia pop pentam dan hanga ba ulah sabom satien. Hagi menderi ki ba khanglat. Ki ba persa ya kejing dawa ILP ke jongi bat beriang yang kata Citizenship Amendment Act. Barngalong nyepi ba kapok ka jinglong dekot ka jonga ban hadu ngandalong long ngelam nga ladang yang hang ni ngapet tidur kemat sing dekot hang ni bun lagi ni hang ni ki bala sakem bun ki bala aset along bun ki bala aset patok kembolong ki dekot ki bamensua ban ki dan itu ki por bagi nang ki bai ka CE ba ka ILP ni juang ru ba ka jil ka habdan bet ki dekot ki isu ladam dan dekot ki isu kamut ki isu kam terekam kani kalong ke ka ba nging yui ba kajing lan ladi kajing dekot andre ngakwan pastu pada para dekot ru bangim dai ban thapmet daladi ladi kamram kajungi ka di bentrei banyada ya gari bagajai penriu bangin nyai long bangin nyai ne abet kumta bangin nyai hikai ru ya ki hab ki barit kajungi bagin don kata kamen sim erang kata kamen sim ke berhem bagin long kita ki klawat ki bakloi ban lan ladi nak benta gari bagajai penriu ngi hab long kum kata ka kenro ka baskam kapan yada ya gari bagajai penriu betum juru bengin long kita suloi kitup kiman di banyakun nak benta gari bagajai penriu menen nak kapor bangang song kadang pek yala ka jong ka cellphone ngai kan san ka ka news kepada the news ka ni ka than chatai lamingi ka bakran sapang ka jingdan kini ki kut ki kitam jong ki pulit CRPF akaleng ka sorsolong bat kami ka jingkeli ba balai kidan adu South Li kita kitam CRPF po sulong matang hamau lair kidan adu arteli kawai ha umnyam bat kawai hangte po meter factory Apollo habaya keren kat kong jubab jugini ki pulit CRPF uang bangin kontrol ya ka law and order situation ba bikin yada ya kinong song slong jong jalan ki basniuendre nganong nyepi kat nu ka jai beriu ka jungi ka yo sinyada kita ki pulit CRPF aba sasok nak kasih hatu kimi kita ki pulit CRPF na kimi ki dekot jong ki isu mensau senam ka kendai sepak kendai po nak abadang khasau senam uya yang tiap meter factory bu salan tham du ma hudu bandayap haki mendia sisingi syai kita ki pulit CRPF ki badan lapor meter factory indre ngi penban hamaulai dang haki ni ki jinge ki ba ngakan mau hakapor ba sasiat ba ceres sang kieu hakaba ki pulit CRPF ki lawan kum ki pat bur bagi la bom ki la tiet ki breu surok bagi la pat ya kayeng hatu kin ai jinge dai ngi ni kin thombor ngi indre nganong ngi para dekot wat kuslai wat tieng baca kajai benriu hiberkoi wat tieng lada ki pulit CRPF isipai dan wat ka sorkaru kamla ban ai jinge da ya pi ka KSU ni ki dekot ka KSU ngin ai ka jinge da ba pura ya pi bat ki kular bako mengila ai na do muswa sa punyo sna menta ngenang yai buteng bersakri na ka benta dari ba kajai benriu ibon ki ba wodong ki ba wonia ibon ki ba keren ki kitien ki balai pujak ndre ngalong ya pi ai ki ba keren ni ki balai da kakam ngin le da kakam KSUhi kadai keseng kebalik dak kam om ke behek ni ada kaktin lagi ni ki kentien ngakit bekerwiang bagi KSU kanang yai beteng kanang yai klan kanang yang lon susu kata kasti ke wailam ke ban yada ke ban long kata ke jet mi juga jai penriu ke ban penting pat iki bi jai penriu bikin tombor ya ke jai penriu kasih ke berit pat ke jongi lagi ni ki kentien mat saprang keluar dari Islam ke KSU Islam upat ke priu nyutram saupu tuli ki Islam telah telun bat ipek ini kimat tindawa kimdai badang sukha nak sumi mentau senam na mancak senam keren ILP kelas sedang madu senam prapunyo kita keren sepanggarwi isu nadu senam
prabu atles pak kiran sepang uranium tunggu ke seng ke persak na di kisnem kap kendai pok entah ter bat kini kiju kimat waktak saya kejat berdeu ke seng dengan kon hidup tak kadang masa kiran na kopor golong ba hot gidon ginong keli tak sop nyu keli kisnem ki su balale yo le sig dan bakeli andai ngasih ong di pondok persenam beling hilang temukan bila tak tidak le ayu itu ki an laksana nampak jingada gari kerja lagi isu kami dan tengah suruh menjadi persengau himat tuahan rai khadu kerwai lagi kita papat ba ulah jet sisin ke senam di maki ban pentrekam ban pi ban tau dia na kalian juga seng nim jula songthai ni kam ni la juyai persengau na kapor suah kam kam kalian ki isu datang astri juga so aba bidon gini isu repair organisasi yo balik kendu yaki menteri sarkar juga sarkar dia na kalian keseng la persang di bandese ke kakam hari episode tu ni kakam melapas resolution tek kendu ngot yang proan kadai ka jengkip kli kadai kaki lemari yaki lapan kubor do pajba mat maki di kasur do pajba de ngamtep la kilij delhi ki yakran em yakamat dai ki singa shui lamba kita patai kubor mana dia menteri mbak usia keren tahu menteri kampung sekarang dia menteri kampung Desmudon mungkin ada arti kendai ada arti pusat kita harus solusi batang sipit batang sesalah sekarang dia kadang pesa polisa buat kita solusi pangkitan kasiru ada ngadu kadang polisa de kai mengaku aman hukum kini kesini golong bagini kita Christian kemajuan baru kesekarang dia hak menor delapan yasno jubor jika beri new trap kita sesuai yang semalam bahasa pelatih nanti hari hak ini kejuk jungi mitang ini sekarang yang sakit kemarin ya kayak pingipan tim semelaan ya kayak pingi dewa tim semelaan kita di persambat menteri kampat di an kibagi miahap patriki di sekolah berjengong di mana nah kalian juga seng di persam gila nanti bahwa Ramadan di persam menteri kami kat dan put kebor di kisna terkam repair jo seng ilong kita kinong kendra kemudian hakalan jong perintra katakan tiak jo seng in mansong thai mansong pliti laka jalan nika keluar kita jingile jungi hendai kene gerti ya jo seng ya teng na kapos